čovjek ide ulicom, ja znam kako on zdravstveno izgleda. Znam kako mu jetra izgleda jer imao sam sliku u glavi. Meni su počeli ljudi dolaziti sa problemima koje medicina nije mogla riješiti. Najčešće su to bili gangrene ili nekakav oblik raka. I kod tih gangrena sam ja postao specijalac. Zapravo sam uočio nešto da ako ja prolazim rukama pored bolesne noge nekoliko dana, 10-ak dana, recimo po pola sata, rana se počela svoditi, zarastati, odumrli dio je morao biti uklonjen i rana je potpuno zarastala. I liječnici su potvrđivali takve stvari, čak su upućivali ljude kojima jasno je bilo da mogu samo nogu odrezati. I onda ajde, vrijedi pokušati. Čuli smo ili evo znamo slučaj čovjeka koji hoda. I onda su ljudi dolazili. Kroz godinu dana ja sam uspio već i liječnike pregledavati. To je tako fascinantno, brzo išlo i što sam ja više bio zainteresiran. Imao sam veće sposobnosti, evo, tako reći. Mislim, to je bilo tako jedan intenzivan život. Možete misliti od 50 do 100 ljudi dnevno propustiti kroz ruke i gdje god dođeš samo te ljudi grabe i traže pomoć. I mene je to davalo mi je nekakvu važnost i mene je fasciniralo rezultat. To se stvarno događalo. Sve je to bilo u redu dok ja ne ostanem sam. I onda dođe večer mrtav, umoran, svalim se u krevet i ja osjećam nemir. Kao da nešto nije u redu. I čovjek mi je ujutro došao sav sretan, ja sve bolje i bolje mogu na nogu, moja rana zarasta, a ja navečer nesretan ostajem sam i pitam se šta nije u redu. I jednog dana su me pozvali na jedan evangelizacijski skup u katoličkoj crkvi i svećenik je otprilike imao propovjed kao da govori meni i rekao ako si ti jedan od onih koji imaš razloga biti sretan, a nemaš mir, nemaš radost i pitaš se šta ti se događa, evo probaj napraviti iskorak. Reci Isusu, evo ti moj život i ti budi gospodar mog života. I mislim se, pa bio sam u hinduizmu, onom, Kuran sam pročitao prije Biblije, a rođen kao kršćanin, pa ništa me to neće koštati. Ja sam stvarno rekao, Isuse, evo ti moj život i ti sad učini nešto sa mnom. Poslije toga, isto večer, svećenik kaže, a sad svi koji ste bili u nečem okultnom, duhovnom, dajte simbolično to napišite na papir, ja ću to pomoliti se za to i bacit ćemo to u koš. Ali to znači da se trebate doista i odreći toga. I onda je došao problem, jer sutra dan me već čeka možda 50-60 ljudi kod kuće. Ja sam ipak odlučio prestati i tad sam prvi put uzeo Novi Zavjet u ruke. Počeo sam čitati i nevjerojatno od te večeri došao mir za kojim sam ja čeznuo. Iz dana u dan sam čitao Bibliju, opirao se ljudima koji sam bio naručio. Po 6 mjeseci su neki čekali da mogu doći do mene. I rekao da sam ja njih varao, da sam ja bio prevaren i da sam ih ja varao, jer nisam znao šta radim. I mnogi to nisu htjeli prihvatiti, mislili su samo da ja druge hoću primiti, da se njih riješim i tako. To je bio jedan strašan pritisak. S vremenom znate kako dolazi. Čovjek pođe popuštati, pođeš uživati u tome miru i onda sve manje čitaš Bibliju, sve si više među ljudima, a sumnje da li je ispravno bilo ostaviti te ljude se pojačavaju, jer problemi su ostali i dalje kod pojedinaca. Ja? I ja sam vrlo brzo ponovo počeo po starom. Nemir se vratio taj čas. I ja sam znao da je to pogrešno, međutim to me još par mjeseci nosilo dok sam ponovo se izvukao i rekao sad stvarno više nikad. I doista nisam nikad više. Poslije toga sam ja došao u jednu crkvu protestantsku i tad se desilo čudo. Mene je taj dan kad sam ušao tamo, Bog pohodio, isplakao sam svoju dušu.
shvatio sam svoju grešnost. Ja do tad nisam imao potpune spoznaje šta sam ja krivo činio i kakav sam bio. Ja sam prestao bio ranije, ali nisam osjećao odgovornost i krivicu za to. Samo sam, na temelju svećenikove izjave rekao, to nije dobro. I onda su se nakon nekog vremena pojavili ljudi, egzorcisti, koji su čuli da sam ja bio u tim stvarima, morao sam im neke stvari objasniti. A osnovno je bilo sumnja da nešto nije u redu, moja jedna podvojenost. S jedne strane ljubio sam Krista svim srcem, on mi je donao mir, imao sam razlog itekako ga slaviti, a s druge strane još uvijek jedna blaga simpatija i sumnja u ono jesam li postupio ispravno što sam potpuno prekinuo. Niko mi nije mogao jasan odgovor dati. Onda su ti ljudi došli, egzorcisti, znači, i molili se za mene, za moje oslobođenje. I kad su krenuli, mene je bacilo na pod, iz mene je tekla, demoni su izlazili. Oni su rekli tada, danas to znam pouzdano, to je bila legija demona koji su mi davali moć i uvid u stvari za koje je prosječan čovjek o kojima ne može sanjati. Primjer, da čovjek ide ulicom, ja znam kako on zdravstveno izgleda, znam kako mu jetra izgleda jer imao sam sliku u glavi. Znate, to su stvari koje su iznutra dolazile, to nije bilo naučeno nešto. Nakon tog oslobođenja ja sam odjednom osjećao gađenje prema svemu u čemu sam bio i još uvijek sam tražio od Gospoda da mi pokaže šta nije dobro sa tom bioenergijom. I onda mi je Bog pokazao i rekao onako intuitivno, ne nekakvim glasom, znate, iznutra, idi sad provjeri nekoga od onih svojih koji si iscijelio. Odem kod jednog, on umro, odem kod drugog, on umro, treći ima pred smrt, teška kronična bolest. Šta je? Svima su noge ozdravile i sa nogama sve u redu, ali su kroz godinu i pol dana došli smrtni problemi i ljudi su umirali. Stvar je u jednoj velikoj prevari zapravo. Đavo se potrudio da da privid nečega, a to je otprilike poboljšanje, zdravstveno poboljšanje kod čovjeka na određenom organu, ali prevara je u tome što čovjek u buduće svu svoju pažnju na mene fokusira i misli da sam ja jedini odgovor za njegovo zdravlje, za njegov život. Boga ne traži. U Bibliji stoji da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. I ja sam nesvjesno vezao ljude na sebe. Oni očekuju od čovjeka nešto što samo Bog može dati. I automatski dolaze pod prokletstvo. Boga ne traže. A u Bibliji piše da svaki onaj koji ne zavapi Bogu, ne pokaje se za svoje grijehe, ne prizove Isusa u svoj život, da će završiti u paklu. I to je istina. I ja to sad sa sigurnošću govorim zato što je moj život se promijenio, što se plodovi te biblijske činjenice vide u mom životu. Ja danas molim za ljude, to je interesantno, ljudi ozdravljaju, ja molim za oslobođenje drugih ljudi, bivaju oslobođeni, ali u ime Isusa Krista, jer to onda tu đavo nema više mjesta i ljude upućujem na onoga koji im može dati vječni život. Ako si ti jedan od onih koji tražiš mir, poslušaj moje iskustvo. Pokušao sam sa bioenergijom, pokušao sam u hinduizmu, pokušao sam transcendentalnom meditacijom, pokušao sam sve moguće zazivanjem duhova, ne bi li našao odgovor, ispunjenje i mir u svom životu. I ništa nije vrijedilo. Tek kad je Isus postao stvaran u meni, on je doneo mir. I to ne kakav god, već kako Biblija kaže, mir koji nadilazi čovjekov razum. Ja sam Nikola i ovo je moja priča s Bogom.